Tarakpada Manipurda Thokliba Erang Asigum Tripuradadi Thokhaningd Gaurav Gogoi Manipurda Thokliba Kangluki Erang Asigum Tripuradadi Thokhaningd Congress na mipum khudingmak amadi community khudingmakpu equal justice piba pami haina Lok Sabhada Congress ki deputy luchingba oiriba Gaurav Gogoi na phongdokre Tripura ki Dalai district ta leiba Ganda Tushada hantak panchayat mikhal ga mari leinana Kangluki marakta hingsa ki thodokjing tholakpa sigi matangda Gaurav Gogoi na Lok Sabha ki MP oiriba hanagi Union Minister Tariq Anwar amadi atai Congress luchingbaga loinana Tripura ki Governor Indra Sena Reddy Naluga unaduna wari sanakre Congress luchingba Gaurav Gogoi na hai handa Ganda Tushada Kangluki marakta chawna irang thoktuna naha ama sikiba amadi mayum mai dukana chingba mai thabikraba sing adugi justice phanganba Congress na pami Tha asigi tareta khangawdana thorakiba Kangluki Erang aduda Tribal College ki Mahiroi Prameswar Yang kauba Mahiroi ama sikibaga loinana yum nifu dukan kuntra mai thakibaga loinana gari kaya amangata thokibani Agartala dagi chama kuntra rom kha nongpokta chatlaga leiba Ganda Tushada thokiba Kangluki Erang aduna maram oiduna khunja chahumgi mathakta akhanaba relief camp singda changjafam lawduna leiribani laibak thiba thodok aduda sokalaba imung chamaga humpu taruk da compensation pinaba lupa Kor amaga lakh humpugi sempam Tripura laingak na lauthokibani Assamgi Jorhat Parliamentary Constituency dagi Lok Sabha mikhalda mai paklakhiba Gaurav Gogoi na Tripurada hojik law and order gi phibam collapse tare democracy amasung constitution da achauba singnaba ama oire mafam asida miyam mari leinaba authority na miyam gi punsi ngak senba ngamdre haina su Tripura laingak pu maral siki hojik state asigi pangthokliba panchayat mikhal asiga mari leinana Tripurada lariba aikhoigi party ki luchingba singna matam gi oina Ganda Tushada phibam gi matangda police authority ga paw phaunari Makha tarakpada Manipur Central Jail gi Foreigner Detention Center da lariba inmate sing tati tawoina tawkhide SP Manipur Central Jail gi Foreigner Detention Center da lariba inmate sing tati tawoina tawbire haina India for Myanmar na thamlakiba wafam adu yumpham yaudabani haina Manipur Central Jail gi SP SK Bardika na sengdorakli Hiram asigi matangda ngasi Manipur Central Jail Imphal gi SP office ta pangthokpa pawgi mifam amada wafam asi phongdolodna Bardika na hai mamang June gi tang 23 national media The Where the India for Myanmar gi founder Salai Tokla kauba miyoi amana Manipur Central Jail gi Foreigner Detention Center na lairiba inmate tati tawoina tawbire haina phongdorakpa thengnare maduda charge tawliba yumpham yawda wafam sing adudi center asida lairiba foreigner national sing gi thaknaba ising asi toilet ki oina pire inmate sing asina yumgi miyoi singa mobile phone da wari sanabagi sel laure center asigi inmate amam thadokpada lupa lising yankai laure haibana chingba yumpham yawda wafam kaya Salai Toklana the Where the India interview da aduda phongdoraki Manipur Central Jail da mathakta sirakliba marasing asi maram chade inmate singi damak RO water filter thamduna thaknaba afaba ising marang kaina fangali ising tangba matamdasu jail asigi oina lariba water reservoir dagi supply tawduna inmate singi iru maithajana amadi fichu fijambana chingba matam chana tawali inmate singna phone tawba matamda sel lawi haina paliwa wafam asisu aranbani inmate singi damak tonganba mobile ama thamduna wari watai adumak sanahali karigumba matamda video calling fawo tawhanba yauri hariba mobile phone asi department na recharge tawribani center sidagi foreigner amamam thadokpada lupa lising yankai lawi haibagi matangda sengdoloduna Bardika na makha taraduna hai Jail asigi legal aid clinic leijai karigumba matamda local prisoner singna jail gi asigi legal aid clinic ki mateng lodana ahenba sel puthoklaga tonganba layer nek payawi mataw asuna foreign prisoner sing asina atopa lower oina kobiu haiba yawi makoi sing asi Burmese citizen oirabasu Manipurda makoi gi khangna chanaba leitaba nate masida makoina lower nek pagi sel sing piba adudi akhoiga mari leinade Foreigner Detention Center gi inmate asina makoibu More border town da oina thadokadabani haiduna hunger strike chathaba leiki jail asidagi makoibu thadokpa haibasi aikhoi khutta leite maramdi makoi sing asi foreigner eki makhada court na jail asida thamjilakpani makoi sing asi bail pirabasu hekta thadokpa yade haiba wafam su thamki masida makoina apamba mafamda thadokadabani haina chara henbagi khongjang changchiliba asisu maram chadaba amani center asida tear gas cell kaukibagi thokdok thokiba adusu center asimaktada matam kharagi oina thamba kuki fruki miyoi singa mahaka wari sanarubada foreign prisoner sing asina irang horakpadagi thokibani numit adugi thodokta foreigner prisoner chamaga yankai romna overpower tawbadagi mahak masama kudong tinai oiba phibam matataki adu ngangthokna batangai fadana tear gas cell kaukibani inmate singna karigumba makhal amataga ot naiba tawkhide haina Bardika na makata na sengdorakhi makata rakpasidi Mitaibu ST list chalanaba assembly na warek lawduna center da thagadabani
Manipur Legislative Assembly की नोंजू मिफमदा मितै मैतैबु शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चलनब असेंबली वारेफ लौदुना सेंटर थागदबनी हाइना मितै मैतै ट्राइब यूनियन MMTU ना फोंदोरकली वांखै खुनौ सबम लेकायदा लेबा यूनियन असिग ऑफिसता ngasi पाउमीसिंग उन्नबा अमदा यूनियन असिगी सेक्रेटरी मुतुम चुरामनी ना फोंदोखिबदा येलौमी मितै हाइबा फ्रुप असि ngasi Constitution की ngaklo फंगदबना तपना तपना पिक्सिलकपा फ्रुप अमा ओइरगली फ्रुप असि ngasi सोशली सोंथरकपा नतना इकोनॉमिकली सोंथरकपगी फिबमदा लाकपा असिमा नुंसा थिनिंगाय ओइ मरम असिना लमदम असिदा खुंदा लैता मिनरिबा येलो फ्रुप खुदिंगमकपु मानबा थाकता पुन्ना नुंसी चानना हिंमिनबा यानबा मैतैबु एसटी लिस्ट चाहनबा हाइबसी तंगाय फदबा फिबम अमर ओइरे हाइकी महांगना मखा तारदुना हाइ येलोमी ओइरगा इंखोलगी पता पाइदना लेरिबा मियोइसिंगी मतांगदसु लैंगाकी फंफम थोकपा स्कीमसिंग पुंगफाना फंगनबा यानबा मरी लैनबा लोइसंगसिना लमगी पता पिथोक पिनबा सुलुप असिना पुनिंग चिकिंग तारकपा सिदी एडिटोरियल कलम दगी लखोचरके मिचंग मिखाई नाइबा कांगलोन लाना मथौ पांगथोकबा फोर्सिंग अथुबदा लौथोखरो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की हानागी एडिशनल डायरेक्टर जनरल PK मिश्रा पौमीसिंग उन्नबदा फोंदोखिबा वफमसिंग अदुमक इंडिया की यूनियन होम मिनिस्टर थबक ओइना अथुबदा पांगथोकलबदी मणिपुर की इरांग लोइगनी हाइबसी ngasi मणिपुर की लौमीसिंगना सोइदना खनरमगनी खली मरमदी चही कयागी ममांग हाइबदी ngasi चही निफुगी ममांगदगी स्टेट असिदा थबक तौदुना लैरबा सेंट्रल फोर्सिंग अदुना लमदम असिगी चिंगी लमदा खुंदारिबा मरु ओइना कुकीसिंग नकना तिनरकपदा नतना कुकी निंगो लौदुना युम्बा लंबिदा खोंदारखिबा कयासु लैरबनी हाइबसी मणिपुर की मियामना खंगबगी मथक्ता सेंट्रल फोर्सिंग की मनुंगदा BSF की मकोक थोंगबा ऑफिसर सिंगनासु थोइना हेना खंगनादुना लैरबनी असिगुमा कया असिना मरम ओइरगा मणिपुरदा लिसांग सिटना चही निफुगी ममांगदगी आसाम राइफल सिंग लेरकपदगी स्टेट असिगी चिंगमी सिंगी मनुंगदा खोंजाई कुकी सिंग अफबा मरी लैनरकपना मरम ओइरगा अरानबा थौरांग तौरगा मैतै सिंगदा लंदारगा मणिपुरदा कुकी सिंगी ओइबा लम लौनबा कुकी मिलिटेंट सिंगना चंगचिलपा थबक थौरम सिंगदा नकोइना आसाम राइफल्स की मरक्तगी मतेंग पांगसिनबगी थौरांग चथरगली नकल अमरोमदा स्टेट फोर्स अमदी सेंट्रल फोर्स सिंगना चिंगी लम मरु ओइना कुकी खुलसिंगदा पुना ऑपरेशन चथबदसु इतत ततना आसाम राइफल सिंगी मरक्तगी खरना अयत अपन पीबगुंबगी थौंग चथरकपगी पाउसु लमदम असिगी मियामना तोइना तानादुना ngasi फावबा लाकपना मरम ओइरगा मणिपुरदगी आसाम राइफल्स लौथोखरो हाइना स्टेट असिगी मियामना लाउदुना लाकपा था 13 हेलबनी हाइबा वाइ सिगुम्बा मथोंग हुक्तबा कांगलोन लाना मथौ तौरिबा सेंट्रल फोर्सिंग असी मणिपुरदगी लौथोक्ट्रिबा फावबदी स्टेट असिगी इरांग लोइसिनबदा खुरौ थांदुना लैबदगी लमदम असिगी मियामदा अवाबा कयामु मयोंगनदुना मखा ताना लैनबगी अचौबा मरम ओइलक्कदौरी हाइबदा लानगदबा मानदे हौकिबा कुमजा 2023 की मेगी 3 दगी ngasi फावबा लमदम असिदा तंगदु लैतादना लैरकपा असिगी अहानबा हौरकफम चुचामपुर डिस्ट्रिक्ट ओइक्रबा मतुंगदा हौजिंगना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट मपुंग ओइना लानफम ओइदुना लैरकलिबा असिगी मरमदी मणिपुर की लाइफलाइन ओइरिबा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिना असमगा ताइनबा लैरिबा असि कुकी सिंगना खुदुम चंदबा यादे हाइबगी लालोंगदगिनी हाइबसी स्टेट असिगी मियामना इखंगदा खंगनादुना लैरिबनी असिगुम्बा कुकी सिंगी फट्रबा लालोंग असी अथुबा मतमदा लाक्सिनबगीदमक थमोय सेंगबा इंडिया की सेंट्रल फोर्स की मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंगना मणिपुरदा मथौ तौहनबा चुंगनी हौजिक ओइरगलिबा स्टेट असिगी फिबम असिगी येंगलगा थबकतगी पोथाखरबा मतम अमगी BSF की एडिशनल डायरेक्टर जनरल PK मिश्रा पाउगी एजेंसी अमदा फोंदोखिबा वफमदा कुकी मिलिटेंट सिंगना नकनरिबा फोर्स अदुखक मणिपुरदगी लौथोखिबदा स्टेट असिगी इरांग लोइखिनी हाइना यामना मयेक सेंगना फोंदोरकपा ओइगनी खाली मरम अदुना मणिपुरदा था 13 हेलबा इरांग असी लाक्सिनबगी ख्वाइदगी मरुओइबा थौदांगदी थमोय सेंगबा न्यूट्रलदा मथौ पांगथोकपा इंडियन सेंट्रल फोर्स सिंगना मणिपुरगी हौजिक थोकलिबा इरांग असी लाक्सिनबगीदमा कांगलोनाना मथौ पांगथोकपा सेंट्रल फोर्सिंग अथुबा मतमदा मणिपुरदगी लौथोकलबा मनिंग तमना स्टेट फोर्सिंगना सेंट्रल फोर्सिंगगा मथौ पांगथोकहल्लबदी लमदम असिगी इरांग अथुबदा नेमथबा याइ खली।